ngasi numidawaram phongkhiba tungan manipuri siphongsing amasung thokhiba thodok wathoksingdagi maruoibi i pausing mayamna thamjagi hanbada panam pausi digi lokasaraga khoirambal kaithel lanbung onkhre security force ki action da mairu amadi imaibel kya aso panangkhre central security force ki mathakta non cooperation movement sanctiona na laothokhre khoirambal ima kaithil dagi hauduna masing yamlaba mairu amadi kaithil phaminu pisingna rasbon tamna satnaba honarakpada security force na masing khangdana tear gas shell singamadi rubber bullet kapadagi kaithil phambi yauna mahiro yankhai gi mathakta aso apanangkhre makhoi gi marakta hena phibam lubu yaubadagi hospital pukatno lekanakhre ngarang dagi khoirambal ima kaithil yare tuna lerakhiba mahiro singna makhoina tha khiba pung kunga mari gi matam helakpadigi mahiro singna khoirambal ima kaithil dagi rasbon tamna khongsat amalaki mahiro singge maikaidigi unified command gi thaudang manipur lengak sinagadabani security advisor amadi DGP laphokadabani haiduna governor da pung kunga mari gi matam thakibani aduba pung kunga mari gi matam loiraduna mahiro singna rasbon tamna khongsat amasat pa horakhi mahiro sing adu ngarang digi ngak sienduna lakhibi kaithil phami ima singnasu khongjang adu saruk yaduna khongsat adu lakhi khongsat aduna beti road lambida laktuna beti flyover masin yorakpada masing yamlab state force na thinki nakalan gi marakta kana mukna bagaloinana khongjang sanction basingna makhatana raspon tamna sanctionana bo honarakpadigi police na tear gas shell sing kaptuna tan khaina bo honakhi mahairoi sing gi maikedige police ta nungna thajlakhi irang adu hena kanchilakpadigi rapid action force amadi CRPF personnel sing maphamadu da sangchilaktuna irang adu lakshinana bo hona bagaloinana tear gas shell amadi rubber bullet sing masing khangdana kaptuna tan khaina bo honarakpada mahiroi sing amadi kaithel phambi sing marakta asuk apan yorok bagaloinana kharagi phibam lubadagi hospital puduna lekanakhi aduma po haujumaki oina khongjang loi sing khoirambal kaithil gi akoibadagi mapung pana takthok pangamdri Amaramda Indian Red Cross Society ki members sing aso apan sing hospital tamna pukhatpada mateng pangki nakala maramda kokomi students front ki miyeng makhada Manipur University ki mahiroi sing na khongjang singkhre kokomi students wing na lusingduna satakhiba mahiroi sing ki khongjang aduda police na tear gas kaptuna tan khaibaga mahiroi mangarom aso apan nangkhre mahiroi sing aduna khongsa satringai mangoinana MU Gate mamang Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Unified Command ki Chairman Kuldip ki effigy maithaduna khulaw kya lakhi tungda MU Gate ki hauraga khongsat ama satna bahona bada kakwada Central Force amadi State Force yauna masing yamlaba security force na khongsat adu makhatana sathandana bagi loinana nakalani gi marakta muknarak parigi security force ki maikaidigi tear gas kaptuna khongjang loising adu tan khaki adubu mahairoi mangarom asu apanangki Mahairoi singaduna khongsa satringai mangoinana MU Gate mamangna Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Unified Command ki Chairman Kuldip ki effigy maithaduna khulaw kya lakhi tungda MU Gate ki hawra khongsat ama satna bahona bada kakwada Central Force amadi State Force yauna masing yamlaba security force na khongsat adu makhatana sathandana bagi loinana nakal anigi marakta muknarakpadigi security force ki maikaidigi tear gas kaptuna khongjang loising adu tankhaki madura mahairoi mangarom asu apanangki ngasigi khongjang aduda India gi proxy war khudakta lepu stop India proxy war against mitai stop India policy to annihilate mitai hadana bataw India gi policy khudakta lepu go back Central Force aikoi ireibak aikoina ngak sagadabnamadi stop divide and rule policy haina thaba banner sing sijanaki wakat khongsa aduga mari lena kokomi student wing gi coordinator ningthaujam dana kumar phongdokhibada tha taraga taruk helaglab irang sida center amadi state lenga na kariguma thaba amata lokhlaktabadagi mayokta ngasi khongjang asi jangsinmani Koki militant singna mitai misam ki mathakta drone bombing amadi misal phaw sejinaraklabada center na wap mamata phongdoktana tumina leshin basida mahairoi singna pena pa phongdoktuna iyo osi sangsilakibani khongjang asida lamdam asida lairiba mahairoi singna amat oina panam amagi makhada sangsiminasi panam laitab mongna khongjang sangsinbagi thabak tawgumsi aikhoi masel amana ama hunnaba zainabagi thabak toksaiki mana makhatana hai koki militant singna misa miyam da landaraglaba phawbada irang asi lakshinana lakhiba Central Security Force na aikoi bungakwi bagi mahut kumaigum yengdru leibi mayamna maramna lamdam asigi mahairoi amadi miyamna Central Security Force ki mathakta non cooperation movement sangsilakna bagi tangka adu yorokle
Maram aduna miyamna Central Security Force ki mathakta non cooperation movement sanction biro Maram aduna Central Security Force mapan thokpiraklakanu aikhoi gi laibak aikoina ngak saraki oirakliba phibam asida mairoi sing khutta khulai pairaklo heningai leiti haba wafam phongdoki Makasa tharak poina kanglai paki mairadana sumna report tawri mairoi singi dabi governor na thabak to on thorak tabadagi mairoi singna ngasisu akan ma khongjang sangkhre police na tear gas ka pada mairoi nifu go terom sokre Hausung Manipur sida thoklibi irang asiga mari lainana tungan badabi tanduna ngarang lamdam asigi mairoi singna akan ma khongjang sangsilakwa loinana Manipur gi State Minister N Beren unaduna dabi sing yaoba memorandum pishin kiba amadi mairoi singna rasbon gi geta khongjang sangsin amadi hokraba matung asinungthil phawagi manungda mairoi singna tan kiba dabi edung asinungthil phawagi manungda onthokna ba khankhrabasu thabakta onthoroktabagi mayokta ngasi su mairoi sing akan ba khongjang sangsinkhre mairoi singi khongjang adu thingna ba hona bada Manipur police na tear gas amani mokbom na singba kaptuna tankhaina ba hona bada yamdrabada mairoi nifu ga teret soktuna tuan ba hospital pukhatkre Soglaba mahiroi singi marakta karathina sokpa mahiroi ani hum yauri masing yamlaba mahiroi sinanga sinungthil pung ani hek tawaga Manipur gi State Minister N Beren gi Bangalo amadi governor gi Bangalo tamna sangsinana ba honarakpada police ka mahiroi singani gi marakta akan mamong namung nakhi irang adu laksinana ba honabada police ki maikei digi masing langamdrawa tear gas sing kapki mahiroi singi maikei digi police tamna nung thajanbaga loinana naurina singba kapsinki Mairoi singna sangsin kiba khongjang aduda kaithel phambi ima sing yaukshilakpadagi irang hena sakthoraki police na irang laksina na bohona bada Casper gari phaw yauduna sijanaki tear gas kapada mairoi ni fugotere mo aso open nangladuna hospital laikanaki masidana tana nungthil pung manga helaba phawda maike animaki muknaba gi thaudok singthoki ngara in khoiramal kaithel yarektuna Lairakhiba mairoi singna ngarang Manipur gi governor unaraba matung makhoi gi demand adu pung kunga mari phawgi manungda pigadabani haiduna taksinkhibani pung kunga mari gi matam ngaiduna khorambal kaithil mairoi sangarum yarektuna lairaklaba matung asinung thilpung ama phawda asengba ama governor khangandrabati makhata na khongjang sangsingani haiduna mairoi singna warep laukibani sera sida Imphal West Imphal East amadi Thawbal district Curfew thamjin khibadigi kaithela lekhiba mairoi sing Manipur police amadi Central Force na akanba mawongda ngak sienduna mairoi singbo kaithel dagi thokondana thamki kaithel phambi ima ibel sing su mairoi sing adu ngak sienduna Manipur gi governor unana bagi puthorakpada hana dagi sienaduna leriba Manipur police na over bridge makhongda thattuna thamki makata na governor dagi pau phaungraba matungna mairoi mangana Suba mahiroi singi mihut ama governor unana ma thorang tapki adobo khangaudana police amadi mahiroi singi marakta sauna mukna ba tholakpadagi nakal ani tear gas cells sing amadi nung thomna bagi thodok tholakki loinana irang asi makha tana south thorakpadagi governor ga mahiroi singi unaduna wari sanana ba torambadu ademba oiduna tokhre Makasa tharak poina to papawamana Imphal West amadi East the curfew thamjinkhre school college sing September taragani thoi fawu suti thadokre State asigi hausi oirakliba phibam miyamna makha tana khongjang sangsilakpadagi Imphal West amadi Imphal East district ngasi ayuk pung 10 dagi curfew thamjinkhre loinana district ki oina sunga sinumi jungba pung 10 ni thoidagi curfew thamjinkhre Imphal West amadi Imphal district magistrate na thokpa order amagi matungina curfew gi matam asi ayuk pung 10 dagi makha taba order ama thoktriba phawa tensil haina khangali Panba yabani mamangna curfew asi pung manga dagi numidang pung 10 phawa komthoklambani adubu ngarang digi auna masing yamlaba mahiroi kyan Imphal gi koibada khongjang sangsilaktuna Rasbon amadi CM Banglo tamna akan bi ho ama sangsilakibani masigi mathakta police ka muknabada mahiroi kya aso open nangkibani ngarang numidang nasu tungan ba club mera paibi yauna miyamna Imphal gi akoibada wakat khongjang ama sakhibani Khoirambal kaithel mahiroi kya ahing yarektuna makhoi demand sing thabak to onthok triba phawba mayumda haloi haba wakaching tanduna ahing yarikibani masigi makha tarakpa oina ngasi ayuktagi masing yamlaba mahiroi sing imaibel sing amadi tungan ba maikai digi sangsinarakiba miyamna khoirambal kaithel pullaba asaub ihau ama sagat pa horakibani hairiba thawdok sing asi tholakpadagi pamdaba thawdok thoktana bagidama district magistrate sing asina Bharatiya Nagarik Suraksha Sanitya 2023 की सेक्शन 163 की मखारा कर्फ्यू से टेंशन की बने कर्फ्यू से एसेंशियल सर्विस की मनुंग सालिब हेल्थ इलेक्ट्रिसिटी पीएचईडी प्रेस अमसुम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अमदी
कोर्टना सिंबसिंग कोनसिलो हैरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिंह कर्फ्यू हेक लाथोखिबगा कैथेल दुकान सिंह लोनसिनदुना मी तिनबिगी सांग हंतनखि थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइनसु डिस्ट्रिक्ट असिना थोकपा ऑर्डर अमदा ngasi नुमिदांग पुंग 12 गी मखा ताब ऑर्डर थोक्त्रिबा फावबा कर्फ्यू तेंसिल हाइना खंगलखलि नकल अमरोमदा ओइरक्लिबा लेबाकी फिबम मसिदा मरम ओइरगा मणिपुर लैरिबा लैंगाकी लानागी एडेट की अमदि सेंट्रल गी यावना स्कूल कॉलेज सिंह लाखलिबा सेप्टेम्बर 12 फावबा लैंगाना सुटी थादोखरे हैरी अतोप पावना मिसा मियामदा टेरराइज तौबा खुदक तोक्तुना मणिपुर की वाथोक सोल्यूशन पुराउ सीपीआई मिसा मियामदा टेरराइज तौबा खुदक तोक्तुना मणिपुर की वाथोक सोल्यूशन पुराउ हाइना सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल की सिरोल मन हाइरी सिरोल सिना मखा तारदुना मणिपुर की गवर्नर मसुम सीएम दा मणिपुर की वाथोक खुदक लुसिलो हाइबा डिमांड अमदि तुआन तुआन वोकत सिंग तक्सिंदुना ngarang mahiroi singna memorandum pikraba tungda pung 12 gi thakibadu helaba phawu thabak to onthoraktabadagi ngasi mahiroi singna governor tamna lakpada laingakna khudakta curfew thamjinduna mahiroi singbu akan balan gi mongda sathiba makhal kya gi mawbom kapsinba tear gas amadi rubber bullet masing khangdana kapsinduna democratic oiba khongjang sathariba mahiroi singbu terrorize tawba thawong party isna kanem tawi asiguma thawong asi डिक्टेटर की सजनी थामोई सेंगना वाथोक सोल्यूशन पुरक ओइरबदि माहिरोई सिंगबु तरामना ओक्तुना थबक तौमिनबा याबोय अदुबु मरम इसा सादना मिहात मिपुनगी इरांगना वाना खांगलिबा मियामबु टेरराइज तौरिबसि सुंगतौ तौरोइदबा थौंग अमनि माहिरोई सिंग असि तुंगी युम्बीनि हाइना फंक्शन दा लावरग करिगिदमक तमथिना फुचैरिबनो गवर्नमेंट की तमथि फुचैबा अमदि मखल क्यागी नुमै मरु सिंगना पानबदगी साथिना सोअलिबा सि यानिंगदे फुचैबा अमदि सोक अपन याव असि होम डिपार्टमेंट की असुबनि सीबनाब यावरबदि चीफ मिनिस्टर फम थाथोकम थुइ हाइना सिरोल असिना हाइरि अतोप पावमना हिंसाना वोरोइसिन पुरक्रोय गवर्नर हौखिबा नुमित खराने असिदा इखंग खंगौदन स्टेट असिदा हिंसा की थाउदोकसिंग थोलकपदा मणिपुर की गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्यना नुंगनांगबा फोंदोकलदुना मिपुम खुदिमक पुनिंग फाथदबा अमदि पुना शांति हंजिलंगनबा होटनामिननबा मणिपुरदा मियामना अपील तौरकपगा लोइनना हिंसाना मखल अमतगी प्रॉब्लम सिंगी वोरोइसिन पुरकपा ngamloi haina wafam thamlokli गवर्नर सेक्रेटरीट की थादोरक सिरोल अमदा शांति अमदि मियाम पुना थबक तौमिनबा हाइबसि नतना खुनाय अमा सखोनबगी लंबी लेति मणिपुर मौसागी फिबमदा हंजिलंगनबा सेंटर अमदि स्टेट लेंगांगना अकनबा थबक लखलिबा सेरासिदा हंदक पामदब थाउदो अमुक थोलकपासिना शांति हंजिलंगनबा लंबीदा अपन बोहेले मसि लेबक थीबनि मणिपुर हौजिक थोकलिबा प्रॉब्लम असिगी वोरोइसिन अमा पुरकनबा मिपुम खुदिमकी थौदांग ले शांति की लंबी अमा पुनना खंगमिनदुना इंग तप लमदम अमा हंजिलंगनबगी मतंगना पब्लिक लीडर सिंग माहिरोई लुसिंगबसिंग मियामगसु तोयना वरी सानरी पुनमा असिगी मथक्ता सिक्युरिटी एजेंसी सिंगनसु लमदम असिदा शांति हंजिलंगनबा लेप लेतना होटनरी हाइनसु सिरोल असिना मखा तारिफली गवर्नर अमुक हना खुनाय असिगी सेक्शन खुदिमक माहिरोई लुपसिंग अमदि पब्लिक लीडर सिंगना पुना थबक तौमिनदुना शांति लेब लमदम अमा पुरक्तुना सखोतपा मणिपुर अम ओइहननबा होटनामिननबा अपील तौरकली अतोप पाउना पुलिस हाइबसि वन फोर्स नि कंगलु फुरुपता सिंगसिलकप लेबक थीबनि मणिपुर पुलिस माहिरोई सिंगना हिंसा यावदब डेमोक्रेटिक ओइब खोंजंग तमक संगसिनबियु माहिरोई सिंगी खोंजंगदा मिसक्रेन खरना खुदोंग चाबा लौनबो होनरकली पुलिस हाइबसि वन फोर्स नि कंगलु फुरुपता सिंगसिलकपा सिमक लेबक थीबनि मणिपुर पुलिस की मथक्ता रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर अमना थमलखिबु वाफमदुमक मापुंग फादबो वाखलुन हैना मणिपुर पुलिस की आईजीपी एडमिनिस्ट्रेशन के जयंतना फोंदोखरे पुलिस हेडक्वार्टर ngasi पाउमिसंग उनाबा मदा आईजीपी के जयंतना फोंदोखिबदा मणिपुर पुलिस हाइबसि मितै खक्तनते कंगलु फुरुप खुदिमक यावरिबनि पुलिस हाइबसि वन फोर्स नि कंगलु फुरुपता सिंगसिनना बहोनरकपा सिमक लेबक थीबनि मणिपुर पुलिस की मथक्ता रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर अमना थमलखलिबु वाफमदु मापुंग फादबा वाखलुनाखि मांगना मखा तारदुना मणिपुर थोकलिबा इरांग असिदा ड्रोन अमदि सोफिस्टिकेटेड ओइबा खुजु खुलाइसिंग सिजनरकले हाइबसि खुदम संगदम लेबा ngathani मणिपुर पुलिस न हाना ममांगनसु फगलकपा खुजु खुलाइ कोनना फोटोना सिंगबा क्या प्रेस मीडिया उठखिबसु लेख्रबनि लोइनना मणिपुर सि हौजिक यामना खुदोंग थिनिंगाइ ओइबा फिबम अमदा लेरिबनि असिगुमा तंजा असिदा खुदोंग थिबि याबा मफमना सिक्युरिटी फोर्स एंड सेक्शन थौरांगी थौरमसिंग पाइखटकदबा मतम असिदा माहिरोइ सिंग ओइना थेंगनदुना लेरि अहल लमन सिंह ओजा अमदि इमाइबेल सिंह माहिरोइ सिंह असिबु वखल फाथंदुना सुंबा लमजिंग लमताकपिनबो होनबियु आंगांगसु पुलिस अमसुम नोंमै पानबा यावरिबनि माहिरोइ सिंह संगसिलकलिबा खोंजंग असिदा मिसक्रेन खरना खुदोंग चाबा लौनबो होनरकपसि यावरकलि अहल ओइबसिंग इसाइसु सिंह
ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯐꯥꯊꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯦ ꯁꯤꯔꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗ ꯀooperation ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ IGP ꯑꯣꯞꯁ IK ꯃꯣꯏꯕꯥꯟꯅꯁꯨ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯅꯠꯇꯕ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ हिंसा यादव डेमोक्रेटिक खोजंग चंसिनबी मांगना मखा तारदुना कनागुमा मियोय खरना मसागी इंटरेस्ट सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म दा अरानबा पाउ संदोक्तुना मियामबु लाना लमजिंगनबो होटनरिबसिंग असि एक्शन लवनी मणिपुर पुलिस की मैकेदी व्हाट्सएप ग्रुप सिंग यावना तुंगान सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म कया मॉनिटर तौदुना कुपना मियेंग संगली delete taukrabsu thagalakiba post aduma khangmangani madam asina asiguma thawongsinga social media sizinariba miyoisingna tawbidanabasu maangna appeal torakli ngasigi pawmisinga unabaduna manipur police ki IGP intelligence ki kabibsu sarugyakhi loisilakpoina topa pawmna AR gi XDG Pradip Sandranair gi wafam AR ga sinkuki narco terrorism laktuna bigi thawong mek sangale kokomi Assam Rifles की डायरेक्टर जनरल ओरंबा लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायरना न्यूज़ 9 फोंदो की बुवाफम AR के सिन को की नार्को टेररिस्टना लाउतुना बगी थोंग मेक सिंगाले हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमीना थादोरकपा सिरोल अमना हाइदि कोकोमी की मीडिया कोऑर्डिनेटर युंखाइबम सुरजित कुमार खुमना थादोरकपा सिरोल अमना हाइ नेशनल मीडिया चैनल न्यूज़ 9 लाइव खनना उनबा मदा असम राइफल्स की डायरेक्टर जनरल DG ओरंबा लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायरना मणिपुर हौजिक थोकलिबा इरांग असिदा कुकी टेररिस्टना ड्रोन सिजिनदुना एरियल बॉम्बिंग तौखिदि अमसुम लॉन्ग रेंज मिसाइल सिजिनदुना मितै खुलसिंगदा कापसिनखिबा लैति हाइना फोंदोखिबु वाफम अदु सिन कुकी नार्को टेररिस्टगे मदि असम राइफल्स AR गा लाउतुगनरगा मणिपुर थुकाइनबगिदमक मितै मियामना लांदारकपनि हाइबसि मयेक सिंगाले मणिपुर पुलिस की IGP के काबिब अमसुम IGP के जयंत अनिना सेप्टेम्बर 9 फंकिबा प्रेस मीट अमदा बॉम्बिंग चथरपगी मतांगना मयेक सिंगना फोंदोखरबने मिसा मियामना मी पाइरगा लैरगा लैरिंगै चैर असिदा अनिसुबो ओइना सेप्टेम्बर 3 त कुकी टेररिस्टना लैबा वेलेस अदुदगी किलोमीटर 3 लोम लापना लैबा मोइरांग रॉकेट बॉम्ब कापसिंदुना मिसम अमा तमथिना हाटकिबा मियोय मंगा रोमना असु अपन नंगनकिबा दुगा नमित असिमक्तरसु त्रोंगलाविदसु रॉकेट बॉम्ब क्या कापसिलखि नुमित असिगी ममांगी ऑगस्ट 10 मोइरांग पंचांग लेकाइदसु कुकी टेररिस्टना लैरिबा मफमदगी रॉकेट बॉम्ब कापसिलखिबा लैख्रबने असम राइफल्स अमदि कुकी टेररिस्टिंग असिगा फोंगना सवतुना ममांगसैगी मे अहुमदगी ngasi फावबा मितै सा क्या तमथिन हाटख्रे युं क्या तुमना मै थाख्रे मितैगी खुल क्या मै थादुना मानख्रे असिगुम कया ngasi लैबना कोकोमी अमदि मणिपुर मियामना लमदम सिदगी AR अथुबुदा लौथोकपियु हाइना सेंटर मतम साना डिमांड तौतुना लाकबदो ngasi फावबदा सेंटर न तुमिना लैसिनुना इरांग असि सांगदोक्तुना लैहनवसि इंडिया लेंगाना मणिपुरदा सनरीबा असेंग प्रॉक्सी वॉर की मयक सेंग नोम की हेंगलकली सेंटर मणिपुर से असेंग मसाई सिटीजन अमनी हाइना इकाय खुमनरबदि असिगुम तमथिब थवोंग से तौरमलोय मसिगी असेंग मतिक चाबा पाकुम स्टेट लेंगाना अथुब मतमदा सेंटर पीगदबने असिगुम कया सिंग असि प्रिंट अमदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दा फोटो अमसुम वीडियो यावना मयक सेंग मणिपुर अमदि मलेम की मियाम दा खंगनख्रब फावबदा असिगुम थौदांग यावदबा असम राइफल्स की XDG प्रदीप चंद्रन नरगुमना मणिपुर अमदि मलेम की मियामना मिनमलगा nganglaklibा सि तलाइनते हाइन को कोमिना फोंदोरकली मखासा थरकपोइना पाउजल पाउसेदगी मरुइबा पाउम खर थमजगे कुकी सिंगी खुलाई साफम सिंग खंगमंगख्रे इंडिया अमसुम यमथंगनरिबा म्यांमार गा ताइनबा ngangkhai की मफम सिंग मणिपुर लंदानबगी दमक बॉम यावना मखल कयागी खुलाई साफम सिंग थमदुना लैरि हाइबा इंटेलिजेंस सिंगी रिपोर्ट अमना हाइदि इकोई कुइदना कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगनबा सिंग इम्फाल वेस्ट की काउथरुकता मैतै ताब खुलक्सिंगदा ड्रोन बॉम्बिंग सिस्टम अमदि अतै अफब मखलगी खुलाइसिंग सिजनदुना मिसिमिना थोनखिबा मदि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मोइरांग रॉकेट सिजनदुना अहल अमा हाटखिबगी थौदो स्टेट अमदि सेंट्रल लेंगाना नेशनल सिक्योरिटी दा थ्रेट पिबा मानबा थौदोकसिंग हाइना लौबगा लोइना थौदो अदुगी मतांगना इंडिया गवर्नमेंट की मिलिटरी इंटेलिजेंस सिंगना कुपना थिजिनबा हौख्रे हाइदि सोर्स असिन हाइ इंटेलिजेंस असिगी इनपुट सिंग मतुंगिना मणिपुर अमसुम म्यांमार गा ताइनबा बॉर्डर परिंग लिंखलिबा खुसु खुलाई सफम सिंग खांगदोक ngamle हाइरिबा मफम सिंग असिदगी मणिपुर सथरिबा अटैक सिंग असिगी बेस ओइरमगनि हाइना मिलिटरी सिंगना थाजनरि अदुगा हाइरिबा खुसु खुलाई सारिबा सिंग असि मरकता असौबा खुसु खुलाई साबा फैक्टरी अमगुम थंबा यावरि हाइदि हिरमसिगी मताना मणिपुर लेगाना थौदोक सिंग दु कुपना थिगतनबगिदमा कमिटी अमसु सेमखिबा लैख्रे
अदुबु कमिटी असिन थौदो अदु थिजिलिंगै चैरा असिद कुकी मिलिटेंट सिंग अमुक नहोंगना सब मानब अटैक सिंग मैतै ताब खुल सिंग सथरक मरमना मणिपुर गी मिया मरु इन तंपाक तो खुंदारिबा मैतै सिंगना स्टेट अमदि सेंट्रल लेंगाक मतम सन अटैक सथरखिबा कुकी मिलिटेंट सिंगदा एक्शन लखतना लेबगी दमक मखल मखा क्यागी प्रोटेस्टिंग ngasi ngasi mak sathaduna lakli atopa pawna kotuna kuki zo fru ki oiba point manga yawa declaration ama laothokhre Committee on Tribal Unity Kotuna Hauze Kuki Zo Phurup na taliba separate administration union territory with legislature gi demand asi mapung phana ma di mai pang na phangna ba gi dama Kuki Zo Phurup ki oiba point manga yawa declaration ma ngasi laothok tu Kuki Zo Phurup singna declaration sing soidana inna ba pokta pikre Kotu gi chairman Thanglem Kipgenam Sum General Secretary Lanmin Nun Singsit Ani na Kuyek Pidon Toki declaration adu the Kuki Zo Phurup ki miyoishingna Ikheng Tarabasu Makogi Ipa Ipu Singoeba Lamsing Kanana Bohona Katabani Kariguma Kuki Zo Singi Kulda Etek Satrapa Tarabas Kuki Zo Kunjas in the Ninga Navalatan Tena Kadavani Manipulenga Asin Kuki Zo Phurup Singbu Nam Tatuna Tamnabagi Damaklalonka politically, physically, socially academically amasum educationally sathaduna lakli hauju sathari maramasina state government na paikaliba activities in the Kuki Zo Phurup sing support tawrida banari serola sida chief minister and berena sing state government sina point nipan yaw demand sing central government thamlibasi Kuki Zo Phurup muthana ba hona bani maramasina state government ki demand sida Kuki Zo Phurup na support tawrida bani amaso Kuki Zo Phurup na taliba separate administration Union territory with legislature ki demand si mapung fana phangnabagi haiba wafam sing reaffirm tawri koto gi declaration adu minister and berena lusing government ki state force sing amaso maitai Phurup ki tuan organization na Kuki Phurup sing Manipur gi muthanaba hotnari haiba gi maral sing sirakli Paujal pausi na sumna report tawri member tentak na thamjaram ge ngasi khuramal kaithel lanmung onkhre Manipur police ki haisingba uthokpada mahiroi humdraga manga sokle Tha taraga taruk suroglaba Kuki narco terrorist singi demand tampaki mitai na kundaba mafam sing na Kuki sing na drone season aduna bomb langsin ba rocket missile kapsin bagi thawang mu yaning daba phongdoktuna tuan bi school college ki mahiroi sing na mathau tawdraba DGP security advisor sindokpa loina central force sing halan khigadabani haina governor da taksiladuna pungkun ge mari ngari ba mahiroi sing da Manipur police ki haising punama uthoktuna khorama kaithal lanmung onkhre